Hakajingja aksiden kali unongnya juga trok kebakit gilyat buara na asam. Dagajing tepu beli berat camai gelaya. Bakla no asyen ka bong nong bot mensau. Hadin bakatrok kala kongpong no hakusrok sening bypass haga district boy. Karkum gajing tip beli olum. Itu bakowi katrok keberanu number AS not iway RC not nriu iway lai. Kebalakit ikinyut agajala asam. Bandit berat cikbenta jong kerilum jantia. Kala kongpong no hakusrok sening bypass hadian pelajam syasyiliang jong surok. Tak haduk punongnya jong trok ulah klan no asyen. Letu ru bagane kejingja kala kongpong jong trok la suba bagalaja na kejing penher stet unongnya jang trok. Tak haduk pum cimala asyuk bantek lakam ya kali bat rat yu divider bat siat syasyiliang jong surok. Hagane kejingja unongnya ulah syaban na trok haduk pun klan no asyen. Uni unongnya jong trok wala klan no udah meletip kerteng kemudau ni dekar arplai senam kerta nak senong madur East Janta Hills. Bad unong bot bala mensa udah belatip kerteng kumu Erickson swear up South senam kerta na Mulong haga district West Janta Hills. Nagaliang gibor kulit ke sening Maria yo jeng tip halo kene kejingja kilalet marmarch kene kejaka bani kun bani ase kamet jonongnya ubala sakut akan kene kejaka. Pada hadian kat tu kene por lala bense kamet balara no sha civil hospital hanong po. Kat bayu nong bot layala mensumar hak sening CHC. Kipulit kidang penlong ya kejing toket halor kene kejingja. Ui, bro.